Suluk solanasang tu tontong di pakaboro lan ko Yesus Kristus. Sende sita musule lante ka mamaliranta solanasang ki. Lante penanda bisarana po matua umpamatan na pena. Ulendui channel YouTube JKB Bahasa Toraja. Kadang napuang tu latara rangi siara tabasa lan atu yate dia lalama Yeremia pasal talu. Angka 10 kasera saya lako 25. Yeremia pasal talu angka 10 kasera saya lako 25. Apa dolo latabasa tu kadang napuang may minta masambayang. Rampokan ni umpama diongan penangki puang matuada suruga. Mamalikan ni solanasang laurangi kadami. Pagari kan dia may mintu salah budang puang tutang kemba rupan na setang kemba budan na. Angki sipato umbas itu dona kadami. Maka da kami ulendui pena masalo mila ko kami. Ibuka tu batuang pila urangi kadami. Lan sangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. La malimungkukan mamma nakabuk siriki sia nasamboykan kaditat tangki belanna kasalan mo kan lako puang na dipakondi nakua parallu tu naku kasalan batu dosa sulu solanasang tu dipakaboro lan puang Yesus Kristus den misa ulelean jona misa to mangurah tu taru masai mo tay anarampolan kasih pulungan menomba dio pak mingguan male umpenapai tuang pandita anasiba kada-kada nakua mima kada lako pandita nakua taru masai mo tay angkurampo menomba lan kasih pulungan allo minggu pelanna kusanga kumua inang totang sipato na belanna yaman na kupogaw tu mukumbang umpogaw kasalan susina umpasi sonda-sonda bang baine siya umpogaw bang tutang si patunna tang si patunna pala na pogaw natandai siya na ako itu dosa siya kasalan na mangka siya mukun na pogaw yamoto anna mano kamorampo menomba kello minggoy moy anna mamali tu pena anna la turu lan kasih pulungan menomba la kupuang matua sulu kaboro lan puang Yesus Kristus lan may pabasanta atu yate dinanay umpo kaday kumua iya to na atun na nabi Yeremia iya to Israel mukumbang tuo lan kasalan ondong pi anna memboko dio may ulona puang matua yamoto anna pakilalay nabi Yeremia kumua anna kilalay siya anna mengkatoba dio may kasalanna anna tuo si turu pak korayan na puang matua bilanna ya tu kami katobaran na to Israel lana po lalan kadibaruyan na Yerusalem siya iya tu kota iya to lamendadi inan kami nomban namin tu tondok ondong pi la nani ombo kamalabiran na puang matua ya tu la umperasay pak kabro na puang matua siapa sakena puang matua tay anna lula komanna to Israel sangadingna duka la komintu tondok lalino iya teh sia iya anna mengkatoba dio mengkasalan na to Israel manasa kumua tau ya tomai la direken to sele usabu ambe to puang matua sulu kaboro lan puang Yesus Kristus susi tumisa to mangura di pokada daonina to kumua yata unakui yatu unakui tu kabudan na kasalanta sia mengkatoba dio mai dosata antama kada kumua totang sipato miki saya lako puang ya mau misa pengkatobaran saya mau misa pangakuan tulang pabu tu kadi pagarisan dio may puang matua nenek tasadingan tu masih irik sia mataku kalena kemukun ki ba tumukun di tatanga-tanga sia tanannung mandalan tumintu kasalanta dio olona padang tatolino sia ondong pi dio olona puang matua
Ia tu iyan na to umpabu tu kapenasanan. Tapo urung sule mengkara pala puang matua. Anta turu nala katanan lan kasipulungan kami nomban lako puang. Si solamintu to masallo na. Ya moto silu solanasang may mokomi. Anta nandung sule tumintu lalan na katuanta. Anta akui diolo na puamato tumintu dosata siya kasalanta. Anak iya puang matuala untari masule ki lan kamalairan. Amin. Tama sambayan. To madosakan to kasalankan puang taru budah. Kiakui tu mintu na to sa kipenastan ni. Pamatoto kan ni o puang unting nyai tu diona. Agan katuan angki mukun bang tang umpogo itu diona siya tang untang itu kasalan lante katuan yate. Kama totoran kiran nuan lujung olah malah itu. Lan sangan na puang Yesu di masambayan. Amin. Rampoin de tentu kanan na puang matua tarangilan atu ya te tonton kipalaku kumota subscribe siya tapak bagian itu kanan na puang matua. Kurre sumanga kama rampasan dudio me puang matua tontong lan na pasirian.